گلک جارم. بناوی خدای مهریبان دلوان همو گهدار و بینرین بویر اف ام هون لسر پیلا 103.5 لما گهدار دکن و دریا رو پلا مدى بویر عربی بآوایکی زندی لما تماشا دکن. خلکک نو جبرنامه اول بکرمانجی لگل من از مازن هارونی دست پیدکه. هیویدارم ام سوده جمجار و ناورو که همو خلک وی برنامه بگرن. گلی برا و خوشکن دلال و هیجا یکو وی ساعته لما تماشا دکن. مروف هرتن دمجی خود دگرینه. گلو خودی افقا پیغمبر، افقا پیامنیر، اف پرتوک ازمانی، او قاس شیاندن گلو جبو چبو، مقصد چبو، گلو چمانه انسان هو قاسی دا آستار درباس بو اف دم دریجیا زمان حتا گهاوی زمان مجی هو قاسی پیغمبر دم دریجیا زمان قط نبون. چما؟ گلو غایت جی چبو هبونا وی انسانی لسر روی وی دنیای چبو؟ گلو نامه مچیا وک مروف ام چه دکن؟ ام جبو چه بونا؟ ام چما جیان دکن؟ نامه میا گو ام بگهنن بقاسی تمنی کو خود دایما ده هندری وی تمنی دا نامه چه ام بگهنن؟ چجمتی خوستن؟ گلو هر انسان دکاره جدا جدا وقتان دی جرف خوا جدردور خوا گاره لوو تفگری بکی. اف پرسهنه بگو من از دباوریه کی دما کم زیده جار جارا دمجی و دا عاقل و دل هر انسانه کی هر یکی جمده جی جار جار ندگرن. چمانه جبر هفقا بویره کو ایرو امل برچعوه خود بینن افقا جدابونا مروفه کو ایرو امل برچعوه خود بینن اوقا کریارو و تشت د دنیای د قومن امل برچعوه خود بینن جباشی و خرابی هلبت و پرساد سری انسان دا چه بکی. چمانه جبر تشتن هنه انسان تی دگهیجی فهم دکه و تشتن جی هنه انسان تی ناگهیجی فهم ناکه. تشتکی نورماله کو انسان جی فهم نکه پرسه دوباره بکه حتا فهم بکه. تشتکی نورماله دی جیانه هر انسانه کی ده. پیام همو پیغمبره دی دنیای ده یان ام دکارن بجن محور گرین همو پیغمبره دی دنیای ده انسان بو. همه پیغمبره پاراستنا انسان و رومتا انسان خوستن. خودی جی هوقاس پیغمبر شیاندن جبو خاطر پاراستنا انسان و نتشتکی دیتر. افقا تشتکو د قومن د دنیای د دگردون د هیل برچعوه مجی کم زیده پرانیا خوش بو خاطر انسان و جبو خزمتا انسان و پاراستنا کرامتا انسان و رومتا انسانا. هبونا وی گردونه د تاریچاوه مو فهم کرنا مده د چارچووه تگهشتنا مده جبو خاطر انسانا. چمانه انسان؟ جبر خودی د پرتوکا خویا پیروز د دبیجه ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم
في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أخافتنا خديا شاخا إنسان لسر قلك تشتك وآفران دير قرتي وخلقناهم وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ديمك مقصدك ومرادك بركور جهبونا في إنساني هيا وأب إنسانا هبونك هجايا نهبونك نورمال سروي في دنياي جبر آفابونا قردوني بدست إنسانا كما نيجي جبر وقتي بانقا رب العالمين باكري ملايكتي خوا قوتوا إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. دانا خودج إنسان را جبو خاطري خلافتا آفاكرين الدنيا دبكي نحاشاكو أمبيجن يعني دوسا خودي بقري نا ليه أركي إنسان آفاكرنا چلو رب العالمين عز وجل أفقا قردون آفاكريا إنسان جي رائشتيا هنك جوي باري جوي أركي جبو خاطري آفاكريني نبسولو تاني حمر خستن امروواهي اي انساني امبيجن اي سياسي بارتي بن چبن همجي دي دسپيكا نامي خدا خوستكا خدا دبيجن يكمين خوستك مراد جمرة پاراستنا انسان و كرامت و رومتا انسانا جبو چه؟ جبو خاطري كاربن انسان قزنج بكن دمك انسان نتشتكي هسانية وك ام دبينن دريا فاب بويري يكون هال برجعوي مد قومن بده حزارة بصد حزارة انسان تالان دبن ويران دبن قر دبن تينا كشتن تينا قتل كرن جدا جدا جوري اشكنجي ونباشي وندرستي السرواتي مشاندن نبس ناما پیغمبرتیا مسلمانتی تنیجی اف بو ناما خريستيانية جي او بو ناما يهوديتي جي او بو ناما زردشتي جي او بو ناما ازداهي جي او بو ناما بابي پیغمبر ابراهيم عليه السلام او بو ناما حمد پیغمبر ادبري ابراهيم ويبشتي ابراهيم حمد اف بو انسان بو جبر وليجي حتى د انجيل دجي كتاب المقدس دجي تيغوتن دبي انما خلق السبت من اجل الانسان ولم يخلق الانسان من اجل السبت. چماني ام فا دقين بيروز لقوه مدكفن وام دبهيزن وام دخينن وام شيروفا دكن واسكارم بيجم ام هر يكي جمع پسنداينا خوشي بفاتشتاد دي لقالوا السر زميني سر روي عردي تشتاد قومي قالوا اف دقي بيروز تيري دكن اف اخافتني پرتوكين بيروز تيري دكن اف اخافتني پیغمبرا تيري دكن يانجي ازدكارم بيجم بيكتين بآوايكي پراتيكي لسر روي دنياي پسگريكا اگر بيك نون امكارن بيجن دي سدم هنا سدمك جي انسان ناخوازي بيك بيني سدمك جي نفهم كرنا ما يجيرا نتيج هشتنا ما يجيرا انا خوازن بيك بينن مقصدا و مرادا و جدايا او تشتكي دي هل بد خوازن لبلي الناس ناكن يتينا جهجن قالوا او تشجواتي خوستن دفي ام في فين بكن او جواتي خوستن كدي دينن لي بخبتن لي كوليني بكن جبو خاطري تي بجهجن چماني ام دبيجن انسان چاخاك و ام
پێکهاتەیە دنەرن بتایبەت کەسێ شۆپدارên rê pêxembera kesên oldar û dîndar kesên bawermend wextê ku em kiryarê wa dibînin û ez dibêjim tu çi insanî jî tu divê dinyayê de bibînê bilî insanên hene cuda cuda ew baş qena lê tu çi insanekî bibînê xwedî baweriye û baweriya wî insanî heye ew insan xwedî baweriya baweriya wî çi hatibê lê ew bawerî heye di dilî wî de heye di wîjdanî wî de heye di aqilî wî de heye ew bawerî eger xwedî baweriya demek divê wek baweriya xwe bê eger nexwedî baweriye jî baweriya wî helbet bi hebûna insan heye em dibînin tiştê bereva jî ku di tiştê em bêjin di pirtûkê pîroz û tealîmên olan de hatî kesên şopdarê va ola yanî ku dibêjin em bawermendin di rêya va ola ra cuda cuda tiştê ne bikar anîn çimanê em dibêjin em dinerin insan tê kuştin yê tê kuştin girêdayî olekiya û yê kuştin kirîkiya girêdayî olekiya insan tê talankirin û wêrankirin kî dike ew jî girêdayî olekiya ew jî girêdayî baweriyekiya insan hevdû işkence dike dixwaze hev tune bike dixwaze hev qir bike şerê 10 sal ser hev de dom dirêj dike ji bo xatirê çi ji bo xatirê tunekirina hev û hinek li ser piyê êdîtir hebûna xwe ava bikin ew kîna yê bi serî wî tê kiya êdikê kiya her du jî tilwadnerê her yekî kêm zêde baweriyeke wî heye û hinek ji wana mixabin em dinerin dibêjin em oldarin jî û em pey şopa filan pêxemberîne jî عقابنê cuda cuda işkencenê cuda cuda li ser hevdû dimeşênin azadiya insan mafekeş her insanekî ra û ne ji mafê ti kesiye vê azadiya hinê jî insanekî jî bikişênê dibin çi hicet û çi bihanî de vê nikarê bikişênê neqebûlkirina insan ji hev ra ev cûreyekî işkenceyê ye ev cûrekî nebaşiyê ye ev cûreyekî li hevhatina wî tuneya bi ol û baweriyê hemû pêxembera ra lê gelo pêxember wilo bûn na newlo bûn ferq û cudahiya yan jê em karin bêjin îhane û binpêkirina ji mafê pêkhateyekî re ser hesabê pêkhateyekî dîtir binpêkirina maf û kerameta insanekî zayendekî li ser hesabê zayendê dîtir yan jî em bêjin jin û mêr ji bo xatirê werê fêmkirin em jinê biçewusênin em mêr li ser bêxin yan jê tersî wêna gelo pêxembera wilo got gelo Xwedê Teala ji hebûna insan wilo xwest em dibêjin qet ne eva eger Xwedê ew xwestibana ez dibêjim demek haşa Xwedê Teala adalet li ba Xwedê tuneya demek haşa Xwedê zalima demek haşa Xwedê cudahî û ferq kiriye di navbera afrînderê xwe de eger pêxembera peyama pêxembera ev bana rûnandina vê bana insan qebûl neke insan mafî wî binpê bike insan bi çavekî kêmil insan binere insan xwe tenê bibîne di dinyayê de hebûna xwe tenê qebûl bike bi hücceta çê bi hücceta ez şopdarê filan pêxemberî me yan bawermendê filan baweriyê me eger ew jî wilo bi vî rengî hatibê fêmkirin demek peyama va pêxemberê hinê jî peyamekî nerast û dirist bû haşa lê wextê ku em li peyama pêxembera û em li wa dinerin li jiyana wa dinerin em tiştekî pir cuda dibînin
جبر ولێژی پرتوکا پیرۆز قورآنا پیرۆز دەبێژێ چێ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. دێمەک داوا پێخەمبەرە ژیان تێدەیە. ئەگەر ژیان تێدەیە ژیان بە هەموو شەرت و مەرجێ خوا دەوێ پێک وەرێ. بە کەرامەتا خۆ دەوێ پێک وەرێ. بە ئازادیە خۆ دەوێ پێک وەرێ. دەوێ بە ماف و ئەرکێ خۆ پێک وەرێ. دەوێ وەرێ قبولکردن بجودا جودابوونا بڕەنگ و دەنگێ هەموو کەسی دەوێ وەرێ پێک ئاهین. ئەگەر ئەم پێخەمبەر محەممەد عليه الصلاة والسلام ئەم بەرچاوی خۆ بگرن تا تشتی هەری مقدس دە ئۆلا ئیسلامێدا یەک و ئەم وەک مسلمان ئۆلدار ئەم ئەدەبیاتێ خۆدا ئەم دەبێژن پێخەمبەر عليه الصلاة والسلام مەسەلەتا حدود ئەم بێژنی حەد یعنی عقابە لەسەر گونێهکاریەکی مەزن یەک و ئەم دەبێژنێدا ئەگەر کوشتنێک بێ و هەروەکی دیتن گونێهێ ولۆ پڕ مەزن ئەم دەبێژن پێخەمبەر قەت شەفاعەت دوێ دە قبول نەکریە تەڤلی وێژی پێخەمبەر عليه الصلاة والسلام یان ئۆلا مسلمانتی دەبێژێ تودرە الحدود و بشوبهات ئەگەر شوبهەتێ دەهەبێ ئەو عیقابە پێک نای شوبهەتا و گەلۆ یە سوژدار فلان کەسە یان فلان کەسە یان ئەڤ کریارە هەنێ پێک ئانیە یان پێک نەئانیە ئەگەر شوبهەت تێ دەهەبێ دەوێ ئەو عیقاب نەوێ پێک ئانین چمانێ ji بۆ هەدرا کەرامەتە ئینسان نەوێ کردن ji بۆ ئاوا ڕووێ ئینسان نەوێ ڕژاندن ئەگەر نەقەبولکردن بێ ئەم پەیامە پێخەمبەر عليه الصلاة والسلام ببینن دە مەدینە مونەوەردا پەیمانە مەدینێ دارخست بە هەموو پێک هاتەی مەدینێرە بڕەش و سپیێ وارە بە عەرەب و نەعەرەبێ وارە بە مسلمان و نەمسلمانێ وارە پەیامەکە براتی ئینسانی مرۆڤاهی ئاوا کرد ئەم ژیانێکی جنەتێکی بهشتێکی ئەم لەسەر ئاخا ڤی وڵاتی ڤی باژاری ئەم ئاوا بکن بە هەڤرە بڕۆمەت ژیان بکن مافێتە ژیانێدا هەیە مافێ مژی هەیە حەقێتە هەیە تب زمانێ خۆ بە ئاخەوێ حەقێ مژی هەیە ئەو زمانێ خۆ بە ئاخەوم ji ber wilê jî pêxember aleyhi salatu vesselam emir sahabîkê xwe kir got here zimanê Suryanî bi elima fêr bibe çimanê peyam nabera me wa de diçin û tên ji bo em fêr bibin em ji hev fêm bikin em karibin têkilîkî bi hev re ava bikin ji bo xatirê em karibin jiyanê bi hev re berdewam bikin em ava bikin eger tu têkiliyê pêxember aleyhi salatu vesselam di aliyê jin û mêratî de binerê پێخەمبەر عليه الصلاة والسلام مافێ ژیانێ و مافێ کەرامەتێ و مافێ کار و مافێ زانستێ و مافێ رێڤەبەرتیێ هەموو ماف چلۆ کەتنە دەستێ زلامدا ولۆ کەتنە دەستێ ژنێ دەژی کەرامەت و ڕۆمەتا ژنێژی هاتە پاراستن ئەگەر تل ئاخافتنا پێخەمبەر عليه الصلاة والسلام ئەم بنەرن أم بميزن پیغمبر عليه الصلاة والسلام بزمان خوغوتيا لا فرق بين عربي ولا أعجمي ولا أبيض ولا أحمر ولا أسود إلا بالتقوى فرق جداهيد نافبرا رش سبي سور عرب نعرب فرق جداهيد نافبرا وادا تنيا چه فرق جداهيا وايا كاروبار باش قنجي مرۆڤاهی ئەخلاق خزمەتکاری خێرخوازی ئەوە پیڤانە قەنجیە مرۆڤاهی ji ber wilê jî pêxember aleyhi salatu vesselam gotiye الناس سواسية كأسنان المشت hemû kes wek heve insan wek hevin wek diranê şeh hemû wek hevin ferq û cudahî di navbera wa pêxembera da di navbera hemû pêkhateya de di navbera ti pêkhateya de ferq û cudahî tune ye ji ber wilo jî ئەم دبینن gelek mînak pêxember aleyhi salatu vesselam zindî jiyan kirin wextê wek hevî kire di navbera hemû kesî de kole jî hebûn di serdema pêxember de aleyhi salatu vesselam gorî urf û adetê wî zemanî û insanê azad jî hebûn lê gelo ew tişteke durist bû na ne durist bû lê kî şerê wê kir pêxember aleyhi salatu vesselam şerê wê nakir کی خواست داویا وێ نابینێ یەکەمین
پێخەمبەر بوو عليه الصلاة والسلام خۆست داوی لێ تشتا هەنێبینێ کی خۆست وەک هەڤیەکی مافەکی بدێ وا کەسێ هەنێژی یەک و جڤاکێ ناڤلوا کری وەک کۆلا خۆست وا ئازاد بکێ پێخەمبەر بوو عليه الصلاة والسلام ji ber wilê wek hevîk na berawa de çêkir heta bû yerek jî tê gotin di heyamê pêxember de aleyhi salatu vesselam dibêje yekî gota sahabiyekî pêxember aleyhi salatu vesselam ew jî Bilal bû rengî wîna jî rûwê wîna jî Bilal reş bû gotiye kurê reşê yebne sewda Bilal jî çû cem pêxember aleyhi salatu vesselam giliyê xwe kir goya Resulallah filan kes dibêje min tu kurê reşê بولو بفي رنگه ند باكي من مكيم دبينه مكيم دكي برسفا پیغمبر عليه الصلاة والسلام جوي انساني رچبو قوتي تمروفكي نزاني دتدهيا تمروفكي جاهليت التپيداد بي هين مجيه خواه جاهليت هين تپاقج نكريا و تنآويتيا هين تسروي چاندو مجيو هشمنديا خواه بري مسلمانتيه بري وك ئەرێتە باوەری تە بمەئانیە وەک پێخەمبەرتیا من دڵپەی مدمەشێتە باوەری بمەئانیە لێ گەلو هێ هشمەندیاتە هێنە هاتیە گوهرتن هێتە سەروێ هشمەندیەیش ji bo xatirê isbat bike ji pêxember re lêborî naxwe ji wî hevalê xwe re Bilal re isbat bike lêborî naxwe rûyê xwedanî erdê gotiye de heta Bilal li pê li rûyê min neke ez rûyê xwe ji erdê nahlênim ji bo xatirê lêborîna wî werê qebûlkirin û careke dîtir nekeve wê kurtûka masî wê şaştiyê da ji wilo jî me dît pêxember aleyhi salatu vesselam gote Bilal yek û çavekî kêm lê dihate dîtin çavekî kêm li Bilal dihate dîtin azana yekemîn pêxember aleyhi salatu vesselam ya ku dibêje Allahu ekber em pê ferza xwe ya herî giring wek hîmekî giring ji hîmên misilmantiyê em pê kitînin لمێژ هشت بانگا یەکەمین بدەنگێ بیلالێ ڕەش بێ بیلال بووێ بانگێ باکێ تەڤل و بەلکی جڤاکە پێخەمبەرتیە وێ چاخێژی گۆری عورف و عادەتێ وی زەمانی وێ جڤاکێ هەنەکان لە ڕازیبوونا خۆشی نیشاندا لێبەلێ پێخەمبەر عەلەیهی سەڵات وەسەلام ئیسبات کرد هەبوونا ئینسان ئازادیە ئینسان ڕۆمەتە ئینسان کەرامەتە ئینسان پێخەمبەر عەلەیهی سەڵات وەسەلام خۆست ئیسبات بکێ وێ تشتا هەنێ ئینسان بەری هەمێ تشتی ji ber wilê gelî bira însan berî hemî tiştî bi ferq û cudahiyê xwe ve bi deng û rengê xwe ve bi netewê xwe yê cuda cuda ve em karibin bi hev re cinetekî ser wê vê dinyayê ava bikin kesê ku dixwaze ferq û cudahiyê bêxê di navbera pêkhateyê dunyayê de em bêjin em wa kesa ji nav xwe derxin em şiyar bikin em xelkê li wa şiyar bikin dinyayê li wa şiyar bikin peyama we ne peyama insana ye em bêjin di rûyê wa de bêjin kesekî ku insanekî qebûl neke çi hicetî bê çi behanê bê em bêjinê da di 24 saeta di bi kirasê Ke'ba muşerref ve tu xwe girê dê û 24 saeta di dêr û kenîsa de bê û tu salawata gorî hemû olê pêxembera te bike li cem Xwedê Teala nehêjaye tiştekî ji ber çê ji ber te însan neparast û te însan qebûl nekir û te xwe ser însanekî re dît ji ber te negorî nameya pêxemberayî ji bo xatirê vî hawê hinê gelî bira em nameya mirovahiyê em şiyar bikin dengê xwe bi nameya mirovahiyê em bilind bikin dengê xwe em bi nameya pêxembera em bilind bikin em ji vê rewşa ku em tê de jiyan dikin em xwe derxin bi destê me ya bes e xel kenê xwe bi me bike bes e alem kenê xwe bi me bike ticaretê bi xwîna me bi kerameta me bi rûmeta me bike bi navê olê pîroz û bi navê pêxembera û bi navê pirtûkên pîroz xwe dibin wî ebayê pîroz de bi qirêj û reşatiya xwe xwe veşêrê bes e em wek insan careke dîtir em şiyar bibin em hebûna hev em qebûl bikin cudabûna me zengînbûna Xwedê Teala dibêje ferq û cudahiya wa inne fî xelqi semawatî vel erdî
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم لآيات. آيتك آية رب العالمين خدي أم دنگ و رنگ دانن نجبوك أم خلسر هفر ببينن، نجبو أم هف قبول نكر، جبو خاطري أم زنگين بن بهف، جبو خاطري أم بهف خرط ببن، جبو خاطري أم بهف خوشك ببن، جبو خاطري أم كاربن سورتكي، أم كاربن ديمنكي خوشك، أم چه بكن و أم كاربن لايقي وخلافتك خدي تعالى جل وعلا دائمة، أم لايقي وخلافتي بن وي أركيك وخدي تعالى سبارتي مبي. أم نكارن بكهن كورايا تفاصيل في مجاردا جبر پر هولگورين في مرسله هنا بناوي أول بناوي پاراستنا أول كرامتا إنسان تدهات هدر كرن بن بيك بو چو بناوي أولان بناوي بيروزيان مخابن گلك چاندجي يك جوان مجاري هري گرنگ گلك عرف و عادت و چاندين هنك جواكاي نراست و ندرست جي كراسي أول سرواهاتا راخستن و بناوي أول جي واجي أوقاسي كرياري خوا عرف و عادتي خوا و تشتيك و دخستن دبن ناوي أول دل سرسري في إنساني مشاندن. قلي خوشكو براي هجا تاوي دمي تاوي ساعتي جي و ويكي لي جي ام بهفر گهان داويا في خلقي هفي دارم جو خداي مظن ام كاربن لايقي ناميا خدي بن ام لايقي ناميا پیغمبرا بن سلافي خدي الوابي ام لايقي مروفاتيا خوبن ام مروفني براستي ام مروف بن دجيانا خدا و ام مروفاهيا حمكسي جي بريز نيزيك ببن حتى خلقك ديتر مجاركنو ونتفدا بمينن دخير و خوشيدا و درونايا خديدا و باراستي بن بچاوي خدي. السلام عليكم. دترسم از جوي حالي جي خيرات